Mukuru w'entebe ya katano ahabwa district ya Kiruhura Dan Mukago aina matsikongu government yahwera abatura okutunga ebyapa nikija kumaraho emichenjano etwire nebarukaho obwo abantu barukurwanira amataka. Nikikoma aha tube nho twate cyapa. Mubanze emyanya ya government eyabirero etakigira etakiruho kandi wakitwire nawe mutuhandikire tuhandikire ministry ecyapa gireta omuro bimwe ahabigenderirwe kugonjorwa hona harimu okutereza enshonga y'abatura abegarurize amataka ga government omu district ya Kiruhura. Bagira ngo mwijuze amataka ga government konka bamwe nashangamo bunto bumwe mwabura kozesa LC1 zabaryo myanya bakumanya amataka mwashitama ngombora hamwe mwijuze amataka emyanya emwe mwaginagayo ubuntu bwo bwire bwo bwijuze hinabatura abitugambireho nabo ahanshongeji kandi bagira ngo eki cyakorwa obundi kikahonesa abagiga abatwire bababonabonesa bari kubatwarira amataka ahabwo butagira byapa byago. Bweni ko nakubanye n'umukazi nafira umukazi kakora hamwe bintu byitu akagarika kansika hakagenda kansigira abana akashero ndijo hati no harize kuzo mucapa noriya nanga nubwo yuri Muzita kagiye kwagiye kureka musavye kumita kazi yako tita kayita yako tarebona n'abandi nambone usango yoko byani mbone mukoza kwafuje twabagende abana bakwata amatakago bagaguza ganyinabo mbone bajya bacugura nawakafa abana kwaje kugurisha zabo bashanga hende ndkwata amataka gakitwena buruza abaguzire itaka ubu irisize ry'amarumba arumba range abantu bamaziro bwire bakoroza besete kandi ubundi tutakumanya isuku bakuza kugambira bagira kwishapa icyamarumba bakacyambere umugiga kiza yagura abantu babere baguzira mu ruranje itwe tukabapinira kanisa twasigara hati nwatwetureye kunakubanenyuza namutwara kunsayingira yayanga ariko nabunanye Dr. Behona na kunsindika ukora bwengeki Ebyapa ebi tibyo kushashurwa kandi eki kikozurwe ahabwa abantu okugumana baremwa okushashura sente zo kubyetungira. agira twoko umukorita umukore byapa umatakago twinemu abene branches twinemu baskota kandi mukanga kubereze byapa byaki ya freehold amataka gateye byapa abantu babera bageze umuntu noza kwiruko shango bundi yejuze umuringo okutwakwezero kujyu umurugano Gasha kwa Paulo tuliyamureba.